Now cry na be ba no fa na. E na wo pe masema na se dey. Didn't na mama dickness. Na mama dickness na ba. Me nya dickness mpacho pa. Oh mpacho pa. Wonye. E dey na obeje. Oh me nya dickness. Obeje dey. Open me penny. Abna ho ye. Oh nyame adom ho ye pa na wo. Yeah, I saw it. I saw it ke be ko pa. Yankwa ina. Yanko. Benjamin so. Mate na me de wo hyase ma me matiefo nyina ache ha ya Adom 106.3 FM Dwaso Nsem dwumadie na Chief Jerry Forsen eti adwama wutie no na mabayi de na yeda obokrata na poso na me de mawo me de wo be hyase edi amegye so ene abena pokua ahwenne na me de wo hyase na ye kokwawu ye kwakwa na ye nya babia nkogina ese kwawa betifi Rock City kwa unkwatia entie wa abetifi constituency nim na so kai se na mebo wa mane ese the big interview dwumadie bi ekoso dwumadie na koso ama honorable Dr. Brain Champon wano ena ye soafo hye eye enuane ene kwadwuma so ena osanso eye abetifi abato mpesua ne so no emrase bejani na wo hye the Republic Press anim ha se ya wo de ato ase Brain silences Mahama boys na chese eye ensembi ti jobe kai se na wotwi na wotwi etwamu no ena na meka se abetifi sa referral hospital na aban omanpedi dada Mahama shase ya besi ne afenise no na eno ena honorable Dr. Brain Champon odin chemu aba ena oma headline se wa silence Mahama boys no esan se ye obi ani masam dada so no abo eye kwabna minta kando wo komra se bedwa fia bedwa ko mo hwapom din sam so no wono ena eye okọ Adom kuma ne famu a as wono na di wo manima wo kasa edema mo wo sa kwan no so na ayaresabia hodo bi aban ne beto ya wagya mana kan rema won wieye no wo mo de aye wo mo agenda enya agenda kekeu ese wo so mo ka ho asem na adwuma no ehyase na sa project nya no ekwa wieye pa na omanfo a sa facilities no na mpanyifo esidia mom enya so faso enti wo maka ho asem aye hu dede se de be ye betwe aban na dwen siso abetifi referral hospital no eka ho bi na eno ena honorable Brain Champon say wo hwe sa project na NDC esase eye 2016 no a sika bi ayira free eye fansa na waso mo saka ediwie project no sika bi ayira efri ho na chese sika no a na waso mo didi dwuma no adie fa ba bi a wo mu hu na kira kwan wo se aban no eba ye no obo modin ate eye ete committee ni epe technical omo mo nimdie e wo sa ne mo nya so mo nya hwehwemu na omo enhwe funding no eni ba bi efri ba bi ekọ eni ade na wo se wo mo eye hwehwemu ni ade nyina ekọ wie ye no na sika bum ena ayire free account no a wo ma hunu sika da kira kwan na eno no wo kyese aban ne susuye a wo e de masa referral hospital no ene sese no omo pese enkomo dan ni e de agenda 111 project ni bi na wo kai se eheyempo eye la general hospital ya eno so afe ne sia obi ni mu de ekoi no doctor Okoboy ba haya CJ ene ne di nkomo ena woka se sayar sabia no abana ehwe so ben agenda 111 project esanse anisori hunu munya ye no funding no ya ye den sika no muhia de project ni eni ho etomo de beka agenda 111 project no sabi ena honorable Brain Champon eka se abetifi referral hospital no abano asini pise wo mo de agenda 111 hospital no bekwa akwaka ho initially na nkomo peso mo edane ne de ye bia na so ena mo se no ye referral hospital it's the facilities ni enyoma wo mu dross no wo mu ebesi eye agenda 111 project no e de atare ho nti efie kwanim na sika eba no na omo extend naja wo mu de rewra mu ho no nyina na omo de atoto enyoma ahye ne saa nti no ani kyeremu a honorable Dr. Brain Champon ediaba edefa eye abetifi referral hospital no eho na eno na wakyerechemu no na mo a wo mu tuo wo hwemu a ene de obokrata yi no wakyemu ye pa e wo hanom ede amao eno asem e wo ha senti osaka obetumi akenkan bi ede mame sika wo ka se edifa ba bi a funding na e ba no mo didi dwuma no eye $6 million eno ene sika wo kyese wo mo eyusu no basabasa ya wo matumi amfa a project
ticket no enru babia na eno nam de be ma ewo the Republic Press the bokrata no anim na mame fa wonko the publisher the bokrata ne ha ya the new publisher wono so bo amane wo se omampani dada wo sajefo Dr. Kwame Nkrumah na busua no wo ma fall in love wo ma tia Adom ediama Akufo-Addo ne nyina no eye Kwame Nkrumah Memorial Park sadia omampani Akufo-Addo ene na soye ya wo mo ehwe ensahwe eso yewra Muhammad Awa wo sa dwumade a wo ma ye ene sadia park no wo ma dan yani amana ye fe aye krabehwe ya ebeji a wo dodo na wo mo ba nsahwe no wo mo se aso mani abroso dodom the new publisher ediaba eno atin so no mede wo ekwa kratafa etoso enwotwe a na MPA eye National Petroleum Authority nifa ya wonom no ewo eye Upper East Region wo mo tsese eye gawo sije ka gawo wonim gawo omo tonton eye fuo yi bi ni ade ebubugu eye boto mu no omo se makomaku dunsia na apie ho no makototum sansa omo ni nkrata mo kwen se ewa tifidu mantem hey saga na ibu no kafo no boto no ayema na fe religion na apia bukanim ewia na se bu kafo yes omo papa na obebre na so ho ma omo yesade na MPA emma omo tumi so betuma yesa adwuma no enti MPA sorry so omo nte ase makomaku dunsia na se ye kasa ye de omo akokolosu no omo atotum na enkro ne de edoso ha pa se je ne ho ba ye ncheye to ne obetumi abobɔ so de ama enkro ne nyina wo ha se je nti de ye Bobi omunim enti no eye Upper East Region o say attempt Bobi o say attempt enti Bobi enu bi na yanko okay yanko ode me bona wate da na de wakoreti pacho wo de wakoreti wo fie so ye just mente batanya hwe wai mo chese pelungu dusi bani siga tongo gare chuchuliga bolga so sirigu bongo ana bongo simi hwa na yanto aso unim bongo ana bongo medase zono na molga ko sakote ko zorko pale eho nyina ka ho bi na sese no omapacho meda na fa cheme wate na Owura Basiru na Toma na eye Upper West Regional Manager Edma MP wono na di asem wi eto nsem twofo animbra na wone ye edi nkomo no wo chese wo mani abre pa wo apa yisi hono ma wo mo enhwe emma nipa bi fa mranse wo nsem on se machine bi na si hono nti se yon we no mo di bubu no na esi ha no eno ho asem e wo ha na edan chenso a nanu yaso yeso na ye work and happiness OPD na tina dwam the new publisher abo ho amane ababa wa obo aha ye kwan ho no osimebe ochire da no ni OPD edin komo hanom no awrani suye wo suyente na ochese mebe ochi breaks down recounting story behind anonyam songs anyum na me de pa enti mebe ochi asem no ni OPD de no so no ade no bia abonwum atese gospel artist no ayakom obi abonwum no ba studio no be so oh nyobia enyobia obia ne story memobodi enyobia mebede na memihu ye kama koma mebede na mihu ye kama koma enwum na nkasa kra no tia o se aha ye kwan ho mentumi nkansem bebre wa ho de metumi aka ne se awrade asemanimunyam enye easy o na obi kasa ha ye kwan wontumi nkansem nyina na bibi wo baabi a ontumi kama obi ataje woni ne nyame no a mebel eye ne nyina ye wate ne nyina ye na NDC amanyoko no so no wo mo emra se bedwafo wo mra se bedwafie no e kire se eda bia honorable James Jachi Quincy ebe kokot no wo mo nyina be free parliament akoka ne ho akobo ne chidom e wo court dem mu nti pass abandi ne dwumadie ne business bi ba betop no so e wo fie ho ya Jachi Quincy e court no mo beka so wo mo nkoja Jachi Quincy wo betra sa beka ban e business ne ho asem de lai eno e ye de course bra enra wo mo so emrase bedwani ina na enya sebukuma mampadi dada John Dramani Mahama yera Johnson asie dunketia opanyi fififi avikwete chese fufuo nra
a parliament ye fe anigye nko a enwomoto ene asa na eye nigye de ma wo mo no ne kosom e wo mrase badwafie enra na daily graphic na me de edru so no wono so eka e de fa Kwame Nkrumah Memorial Park a wo echese enka eye nipa ke beka so wusoriye wo wu ya wasan soriye aba hoɔden so no eno so mo ka ho asɛm e wo ha mpanyefo egina ha ya ɔmo etwa homa mu no wo hwɛ efimi benkuma eye Dr. Ye Papa Mohammed Awa wono ene ye Minister of Tourism Arts and Culture ena ɔmampani Akufo-Addo ehye ne mfirifini wo ha yi ena Samia Nkrumah wono so e wo ha ena Finance Minister Ken Uforiata wono so e wo ha bi sanso ena Kintakite Koturu ya wotoso mienu wono so e ka ho bi a wo mu nyina e wo ha sei gamanche wo mu nyina e hyeye e ma bibia koso kama enra na eye sija won say eye rajeje kwesi asem eda court yi no said obi e ka ho asem obi e che na dwe no obi e ka ne de no na enra eye attorney general den krata babonten wase commentaries na ne na mo fiafia ho ene akasakasa na ene na mo ho asem eda court no wase mo nyina enya hweye na court na se wo mo no ekọ court wa enye se we ye tuntum na we ye fita we ye panya na we ye keto we fa manyoko e na sa manyoko bi mu wase obi e ho na emra no bro so nti de kona emra no ekotena so ne kawie na emra no so ho son a na ho son nti de kasa bebrebe no woso manfo no enya hweye kakra e wo ho eno so eda ha ena Jaji Kwesi ya so no in as MP no eno so e wo katafa etoso edunsia na eno so eda nchen ya nsem ne pino a e wo mu a me patro won saka no wakenkan bi edi amame sije me the daily guide ewie new Kwame Nkrumah Park eda ha ena eye bus saga no so no Office of the Special Prosecutor Oma contact Interpol and UK yeah no so no ho asem daily guide dey about katafa to so me nsa obedi mu nkomo so woni OSP be bon komo dey nyina ye betie na omo chese minority so na blackmail aban no ni nyina ye de me boss ma wodada na omo chese da bia ono Jaji Kwesi be court no omo nyina be free parliament akoja no e wo court into parliament no e be kan sisemu eno so ho asem eda ha na CJ asema me hunu wa han mama ni agia ma obeka sabna wadi loto na da bi ni loto CJ ye wa haya na beka ya kafaba o ye maami abrewa bi nipa bi ko bru maami ese maami ne ye bayifuo beka ya video ba ye tete maami no obabesia wa twisa ba o se twisia na o de maame no so ono ye difo na de ye akire no ene wo hunu ye no nyame adom ye say fairness na beba won say to de bia na echede na so kakran Hajia Filipina ewo 40 years ni dian kasa Serena Mohammed ena Latifa Bumaye ono 25 years court to say womo enko afiase efie aduonu 24 years emayi mienu Tamale High Court ena etena semi so into obia ekoda fiase 12 years ye maami akua dente ena ma besie tuminya kukudro womu ni abadaye ni akoma bru mami ewo kafaba no ebe is gonja mansi no ewo savannah mantem ni mu na eno na court tena asem no so fiti 2020 esi July 2020 we are in July 2023 how many years ni 3 years ni afei ena court say asem no wodi awie enti emayim no koda fiase 24 years we enye sua de enfa emma afoforo aka womokoba omulusia nyansa wahu nyame adom court akasa de the radias say yes asem nkurasesem no sania mani nyina atwam abna make say kohwe ba sani ayede nipa da sani aboduam so ye baifo onwura bim kura bi ase CJ ede na boduam se sunsum sofo bi sani ade sunsum sofo sani ade ba bia na wiase abedu ede na boduam o ye ma na duane sani aye ma sebe krama ye duane ye de good place ede mekoho meni agya Fauzi Karim Sisters Keepers Association ti ekoho ekohwe se de ho tie ni ade eho se wokwa wo hene no beda fom o na tena fom akoto fom sasa omo na mamre ne de ye ntoto na se na wonim se yesan so ko witches camp ho no Gambaga
CJ Sawani man penyifo bi kan story kire wa omo a omadi dem wo mu nipadua because ye bro mu ye tata wo mu twitwa wo mu nyina o na adofo de omo ebepie ho saa nti yesre obi ebompa yeso obenyina che nti wonyini cha eye nsira ene adom enye baye na wose mo boyen ade na da bia ya hia fo mankoa ene boye maame no bayi omi enhwe ne ensesa enya de papa sikani bia no ho ma obekase ne maame bayifo eye de be wa mo obere ya na de ko sabre wa nyame esira no kwatenten sikabu sua bia no ha bayi wu dabi iti tamale high court maame hwe me pejaji ni di na mabo na baso beba mawie no mawie CJ mawie nti no me di wusi ma ho se obi ti nche hotene sachire me saa what's in sasa me say na de bia yira wo me phone so a minima de enti CJ ni nyina ye tamale high court judge na wotena adwamu no di no ama wo ha na so ye kase ye da na se nyame hira no bia wabo abrewa wa hu buy your head down in shame wani ewu